Dumbur Dam 1974 bishiwo tirthomukho sanamjakmani. Tabukni Dumbur Lake by 3 km hakchalo. O naithotok lake o salsa bridginei eba 42 chikon island tongmani aro 12,000 nukhungbo tongmani. Te 27,000 tiprasha tangi janai rokni kheto tongmani. A 12,000 tiprasha nukhung raima belio tongui tongjamani. A thai maite muikuthang kaina bagaibo belai kaham ha ni thai hinjago apuru. Arono raima shaima tisha malaye gumoti eba khumti tisha hanai shinijago. 1974 bishuo apruni haste hapango tongnai Congress hapang mai muikuthang hamranai a hawo kaisha hydroelectric power project sanamnani wansukhate a project ni bagai gobang kuk teibo nangbo phia project ni kok wansuk phano wansuk jakliya afuru raima valley tongui tongnai tiprasha rokni langmani kokrok. A dam sanamjakma by 27,000 tiprashani tong thai kemakha tongna nok kerikha chana thai kerikha manikai chana thai bebak tui tolawo kelek baikha. Dumbur hydroelectric project bini kaini unit 10 megawatt capacity by 1976 wo commission khlaijakmani. Bini tai kaisha unit 5 megawatt by ulote waisha 1984 ro songsa jakha afru a hydroelectric project je kha khlaima hai jungpherang tikhlai manliya tamani hinke lake o siltation eba jam angma bai lake narni yang bayang kerengai hathayo belai kirima sinsathe ha kuakha a project 15 megawatt generate khlaina tongmani phia 2 to 4 megawatt seman shiu Dam ni ungkulugo tui narak manai jak amahai thayo se dam sanamjago phiaba Dumbur Lake o amahai dam khalai thokia Lake ni area pishar jakbayo tei tuishalama shejago 2000 bishini sikango a hydro project 8 megawatt ni salaibo gobang jungpherang tikhlai mano tamani hingkai tuimani kacharo bishiwo 2238.40 mm watai kalayo phiaba 2009 bishiwo watai wamani 1500 mmc tabukhe amo teibo komi ui 1400 siang shiu Dumbur Lake ni a dam 1974 sanamjakmani hamya construction te kaham naikani khlaijagani bagai tabuk je sapru phano kuwagai bayei kelai mano Dumbur Dam achumsa kuwakhe gobang ma thayo flood angai mano sathai kokhe Dumbur hydroelectric power project je plan khaijakma hai samung khlai manliya Tripura Tribals Employees Association 2018 bishiwo National Commission for Scheduled Tribes no Dumbur Hydro Project no decommission khlaina bagai kaisha memorandum bo sihor khate jur khayei sejaknai tiprasha nukhungrokni manthaino botui borok khorangti sakha